morning, everyone. Good morning. Excited to Nitaya wala fai mai tātou lea sa fo. Ia wa vai atu foi o loo. Mau pere te tātou e kalesia so I fua manuia e mai se le sunga pawhia ngainga man whalitua. Sunga ia o ao ma whalitua ti a whono. Ia e mai se fuele lao lao le whanau le kalesia. God is good all the time. All the time, God is good. Okay. Nei le salamu e ono sifulu male lua. E moni la ua ngangai. E te whaalo longo lava I luma o le atua. A wama ia te ia lava lau wha moe moe. E moni lava. O ia lau papa ma lau wha ola tanga. O lau olo mawalunga I le wha ngai e ina au. O lau o I le atua lau ola tanga ma lau mamalu. O lau papa maalosi ma lau malu o lau I le atua ia. Le nu ue. Ia o tau whātua ia te ia sa uma. Ia o tau momoli atu o tau loto I o na luma. Ready? Ona o lo tātou malu o lea tua lea. Ia lofa lea tua whamanuia mai. Ia tātou sauninga le nei tae au. Strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? Only to Fa'aola tana o ai o te Faiai o le atua o ia o le malosi I lo'u o lana o ai o te Faiai Fa'atali le atua ia whaamalosi e whaamalosi lo'uangana whaatali mo le atua whaatali mo le atua. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Strength of my life, whom shall I be afraid? Whom shall I be afraid?
O mātou laulau tutu I lumo o la wafio o le whaailonga o le whaaloalo. Watu la mātou whaatue o la mātou tāpo inga e pe o na masani ai. La mātou tutalo fio maia nganga pa iai, o wali itia le menei, mafutaina o mātou mauli te ito tasi. Mātou te avatu o ele taulanga e pa ia mamalie I la wafio. We're gathered here on these hallowed grounds, taking our theological shoes off and discerning your will. It is a formidable task, because without your presence, our efforts are for naught. So we ask the presence of your Holy Spirit to come alongside us and help us worship in truth. And this is our prayer. In your name we pray. Amen. Tātou amata le nei sauninga le viingo le tua e se lau iwa sifulu le whaafofonga te tāloe. Sila mai ya te imato o ifonei matalo ya te o ya esi sila ya Yesu malona maliu tinga ya e awina ya imato wanganga mai lunga ia efesoso ni mai ia matotalo sangane ia tonu lava ona fai ia salava male Maliu tinga ya e awina ya imato lo wanganga mai lunga ia manu ia tele ai o mea e whaia e imato sanga tupu pe amai le fia ia Yesu ya esi sila ya Yesu malona maliu tinga ya e awina ya imato lo wanganga mai lunga ya Yesu malona maliu tinga ya e awina ya imato lo wanganga mai
alu ole sa minga ke te fono ma mala lo lau ko foi la fenga wenga I sunga ya o mo la tu futua talo fa tu foi pesema o ti akono mo alo mo fa na o le tato te kalesia foi on tato tapua I fatasi le nei taiao e watu foi le ao fa talo fa na yo tato uso o lo mafuta mai lungo le Facebook live e pelava le manatu o felava le me alu I tangata e alu ama avele tua le mafofonga le sa yo tato matua matua a na tu pa amai le nei atu tele o America e le o mai e mosi osi ala to e kalesia I nei. So on behalf of the head of the church, Jesus Christ, I'd like to extend a warm welcome to our friends who are joining us on streaming, on live. And you may not share the same faith that we do, may not share the same language, but we are one in Christ. So as you worship with us, it is my prayer that you feel the presence of God wherever you're joining us. Let us pray. Le tua sinsili ese, le tama le alo ma le anganga pa ia. Le whaia le langi ma le lololangi ma mea uma o iai. Ona ele tulafo ina leo le tangata ina wanga sala. Ane mafuta ina pea le iai o le tangata I le lololangi na e whaia. Se ia o lava I le atoanga o tausanga. E saunia ai leo le whaolatanga e ala I lo walo e Yesu Keriso. E le whaola fo I matou e lo walo ana mua lava o na tuu lea. O e fio le langi e fautua mo I matou. A wa mai lau me alofa o le nganga pa ia e tauto lua ma I matou. A matou iai le nei o langa. O le nganga le na o lo mafutaina I matou. O lo musuina o mātou loto ma manatu taito tasi. O lo langa fo I manatu o la o fio I o mātou manatu taito tasi. Le wā e se manatu e whaile nei a matanga o le vaiaso. E whai ma I tu la e kopano o mātou te sa ili atu ai I a te oe. O poto lo nuu malau e kalesia ma o mātou o mai. Wa mātou te pena ni vi inga pese e wha ofu ai la o fio. Te pena fo I o mātou manatu te to tasi wa kopano mo la o fio. Le wa mātou o mai ai ma si atu la mātou wha aftai ma le vi inga I a te oe. E leo pō mala e ua le peti lo mātou fale tāpua I wha le tino. A watili e na mātou mautinoa. E le mawhaia se fale e whaia tangata I o lato lima. O na utu le sosia o la o fio. E le mawhaia le wharesa o whaia tangata. O na tuu I eile mamalu o la o fio. O lo pese mai e le tae ao I ngā ruenga o le fōwhanga. Le mele a mātou te poto fia aile nei tae ao. Ona wa mātou mautinoa le nei upumoni. E te leo tu lafo ina I mātou. Whaftai le li ia o no leola ofo I nātu o auna nei. Tele ni ngā luenga I mawhaia na ngā lulue ai. A walato manatu se I tolo lato whale apitanga I nei whatasi mala o fio. Ma whatalitali atu I lo fetalai mai ia I lato mai mātou uma. Me leo o mātou talo le li ie ia o ngā mātou tāpo inga whaitele. E whai ma awala mātou te whatalitali atu ai ma whaalongolongo atu ai I lo fetalai mai. Ina ua mātou mauti noa e manuia ai I mātou. E su ai o mātou iwi. E file mu ai I mātou I le nei lalolangi vevesi.
whaafitai le li ia o no whaalinga ese o lole tu la fo ina o i mātou. Io o lawa i le lolo wā o le tau. Le malulu o le nei vai tau. A mātou te mauti noa e te leo o tu la foa i mātou. I le ngata fo i tūlanga i fafo. Au le vevesi fo i o lo tutonu o mātou loto ta i tō tasi. Le atu tupu mai ni whawhita auli o le taunga lemu wai lo mātou nofo. Pe te i ai lo mātou moa mangale mu lemu wai o mātou mauli. A ta umai ni tala mamao i tau o mawhewhai a inga. Ona le nofo file mu leo i mātou le ie. Au le nei mātou te mautinoa na lo mātou tau atu lava i a te oe. Na o le pai atu lava o mātou lima. I le tūpao lo la ei. Ona ia i mātou leo le file mu. Tu salawalape ve vesi le lalolangi. Pe whaamale peina lo mātou whale petanga whaale tino. A lo mau pea. Lo mātou whale petanga whaale ngana. Le mea lea lea li ie whaafitai. Whaafitai ona lo tuspa ia. Le mea lofa o le nganga pa ia. Le mea losi o lo wautu mai i o mātou tino. I le teimi ma le teimi. O mātou mana tua ai le iai o lawa fio le menei. Whaafitai foi ona le teknolosi. O mawhaia i mātou na whesota i maisi tangata i o wala ese. O la mātou te talo o whaapei o na utu vai tangata i vai eli ese. I a whapena foi la o fio o na whaonga ina le nei sauninga ma le tāpua inga alo nuku i le menei. E moli atu ai malu i puenga i lau whanau mawhatia. E lava seisi o lo mafuta mai mani avenga mamafa. A e nisi o lo o fesilingia lo lato fatua tua i a te oe. A e foi nisi o lo o whaapolonga ina e leanga sala. O mātou tatalo le li ie. Ia moli atu o fionga la o fio e alai o wala. O saunia e le atamai o tangata. Le whawhiwhile mu ai le vevesi o i lato. Whaafitai le li ie o no le avanoa mātou te tāpua ie i la o fio. Le nei whale ie. A o atili mai ia i mātou. O lo mātou wola whaale tino wai la o fio lea. A o mātou wanganga. O le mele na o lo fia mana o mie la o fio mai mātou. Na i mātou la me mwhai o na ofo i na atu. Le mele o le lotu mai o lo nuu malau e kalesia e le nei tai ao. O mātou o mai e whasifo atu o mātou mauli i a te oe. Matu ina atu i a te oe o mātou loto. Se e a fio tu mawai. Au leila se upu i o mātou ngutu whaauta ua lon e sila fia mau mai o mātou mana tunga. E tasi lava lo mātou whaamoe le li ie. Ina ia utu le manui o la o fio i o mātou tangata ngā lulue. Ia manui a mātou watinae. I ole le lei whanau ma whanau a whanau. Ia manui a fo ilo mātou nuus. Ua iei nei. E le ngata i lea o le file mua tangata Samoa uma i le lalolangi ao. So se mea lo ta ape masala la wai lau whanau. Le atu Samoa, New Zealand, Australia ma Amerika. I o lava ma le nei mautinoa lau whanau le le ie. Ua tolo mātou whale ie i a te oe. Le mea le le ie i ao ngā sao ninga whai e manino ai la mātou i lo lau o fio. Ia ma aungo fie lo mātou whaalongo atu e whetalai mai. Tuina atu whaatasi ma te talo ese al tangata lava ia. Wa loana e sila fia ma mau mai. Ta maase e tali mai e tusa ma loa lofa tunoa. If we have but one request, Lord, it is this. That we have the ability to distinguish that which is heavenly and that which is secular. That which is profane
and that which is sacred. That as we gather, we are present to not only our physical limitations, but also present to the possibility of our spiritual existence. As we pay attention to the world and how it revolves and evolves, that we are present to this reality, that there is more to us than our physical nature. There is more beauty than what we look like. There is more health than the condition of our bodies. And that we are not just limited to the physical metrics, but we should also discern the spiritual metrics that you put in front of us. Give us the discernment so we can love and love deeply, so we can be patient and patient with one another in a profound way, so that we can aspire to a life worth living, as was your Son, Jesus Christ. That as we gather in these spiritual gatherings, that we not be seduced by the physicality, but we should have this knowledge and discernment that there's a lot more to this than meets the eye. When we do that well, we engage our spiritual eyes so we can see you and see you abundantly, so we can come and worship you in spirit and in truth. That is our prayer. The work before us is something that's overwhelming and we cannot do alone. Therefore, we ask that your Spirit come alongside our spirits and help us discern your will. Ia o le mātou tatalo le nā le ali'ie. O mātou manatua whapitoa. Ia alo Samoa. Lo ta alo i le NFL. Leo i loa po o talo sia i lātou a leo tatalo i mātou le ali'ie. Ni e whaongaina le siki o lo lātou tūlanga. E whai maawala lātou te moli mawai. E le ngata i le mea lofa la o fio i o mātou tangata le atu Samoa. E whape fo i le mea lofa la o fio mole lalo langi au au. A yeise wha maoni o mawhaiona lātou whaia i vi ia la o fio. A yeise lofa o mawhaiona lātou moli mawina ina wasi si ilo lātou tūlanga. Le va ai le langi ma le nei atunu. Ia whapeaina o na vi ia la o fio. Tafe mai ai lea malo fia ai o lātou mātua a inga ma au a inga. Se ia o lava i le lau ele na mātou whanana wai. Ia o le nāla mātou talo le li ie. Ina atu i lumo la o fio. Se e ta lia mai se musmusunga o tangata. Swafo Yesu ke riso lo mātou li i mo lo mātou whaola. Ua ole matatalo tuai. Amen. Whaawau le tātou sauninga e le pese o te te inai tātou e special choir se au manlua. So mātou mei ta maa a o ina le tātou se lena. Mama,
Taulanga wofo ina tuelo nu umalau e kalesia ele nei tai ao. E la mapona to wio se mea I longa ailo mato wanganga whaftai. We give you our tithes and offerings, and it is short. We ask that you fulfill it, and may it be a seed in our hearts, so we can be compassionate in the weeks to come. In Jesus' name we ask. Amen. If you're not at all, I thought to fight a winner. Ole yona mta upo tolu. Matal tato fight out my for upo more if I call my for upo lima. Yona tato fight out fatasi elero for upo se fulu. Our reading this morning is taken from the book of Jonah, chapter 3, verses 1 to 5, and then we'll read in unison verse 10. You know, some of our young people are, this is participatory when you're here at the tent. You know, it's big difference between driving a Maserati and playing video games. So we're driving the Maserati this morning. Yona tolu rifo momoe o le lima. Peta fatasi rifo posifulu. O na o mai leo le fionga le li ia yona. O le fo I whaalua mai lea ua whapea mai. Ina suraia. Na luini le vale ai sele. Salaia suia, salamingole, saia suia. Tula ia I leo yona walu ini neva. Whapea na whetalai mai o le li. Le ai matua tele lava ni neva e tusa masavalinga o aso e tolu. O matsono wasu iona ia ai. O le savalinga le aso e tasi. Na langa fo ia. O whape atu,
E toi whanga fulu o na whao matia leo ni never. Ko tonu wei leo tangata o Nineva I le tua. O tala ia tu fo I lātou la lātou anapongi. O lātou ofu fo I le ia tala tala o ali'i a toa ma tangata anu. Ua o le tala I le tupo ni never. Ina tula I ai leo ia I lona na kuala le ama. Ola Samoa I leo le tua I le maa I ana I te ala I mai Faiai a te rato. Ele I Faiai. Tu fai tau whaatasi fau koe sifulu. Fai tau. O sila fiele tua la tō manuenga. Ina wali liu e se la tō ilo la tō wala le ama. Ona sala moa I leo le tua I le malai ana ia whetalai a Maina I Faiai a te la tō. Ele I Faiai. Via te le maile tu ala tātou fai tau ma whaalongolongo I upu ana fionga pa ia. Tu ma watu pe ia te ialo na lava vi inga. Nei se I o I le whapavau lava. O le autu o la tātou wa sosai le nei aso e pe o nei ai le. Tu se faita waso o le UCC. O le fatalitali. Fatalitali. Le theme le nao lo o mafau I ai le kalesia kerisiano I le lorangi au au. Ia e maise fo I la tātou tahi. La tātou denomination. Ia le fo te whalongolongo atu ia Bishop Rodrigo malalatou fo I lectionary. E peise I o lo o mafau fo I tutusa fatasi mai tātou. O le alawa le taunga o le kerisiano I leitu ma leitu e tasia le whaavae o le kalesia kerisiano. O Yesu Keriso. O te manatu o le isi le nā a upenga o lo whaonga le ti Apollo e vai ai le tino o Keriso. Whamai Apollo o lātou o sa Apollo. Whamai kefa o lātou o sa kefa. Ia atasi lava le tino Keriso. E fo le manato na yo tātou uso ia I le. Whanau lea apera amo le na tupunga mai a I Samaeli. E mo ia e esero lātou tapu. A iei alo manatu so se isi lava e whatua tua I le tua. So se isi lava o lo tau sa ili po le ale upu moni. O tangata na tātou. So our topic this morning is this idea of waiting. If you pay attention at any degree to the world and how it rolls, you will see this truth. That you're being ill-equipped to wait. In other words, they're crushing the time frame. Ever since the wheel was invented, projects that took 50 years to accomplish were now being accomplished in 5 years. It used to take 2 weeks for a package to travel from the US to the Samoan archipelago through steamships. And now it takes 2 to 3 days on air. You don't have to wait as long. And now the letter that was mailed that took 2 to 3 days to get, now you can send it in a few seconds through email. So my point is there's this proclivity of the world to make things go better, faster, and cheaper. So you don't need to wait as long. Le waiele microwave. Le tausia se afi faise o ngā umu. Fato a ai lea o le ainga ina wa umale tū la. O ta pena.
Le aua 5 minute le microwave. So le winga o le tala. Ua tautua upenga le whaatali. A whai atu i le tamaititi e whaatali, e le whiwhia mai a oe. E mana olo lava i le me whai loa. I lo e teknolosi. Fesosoani e tali le mana o le tangata. A mana olo i le me whai o na whai lo lea. Le tala lea na tātou whaita wina i a Iona. O le tala maua pea. Whamai na wala au le tua i a Iona e alu i Nineva e tau le tala. E whaali i a Nineva alato wangasala. Matau iai e iai le teimi e whai ele ami o tonu o le tua. O na whaasalaina leo o tau. Ia, o tātou maua le tala. I'm sure e iai mafuanga na laina le alu Iona. Mua o le nuu te le, se lau 5 afe le a whai o tangata. E whape whea o na iai se senga e whai le tangata e to tasi. Tonu mena na le fialua Iona. A tonu na mawhau ma manatua e Iona le teimi na misa ai o lato tua a matua a o le nuu lea. Le sa kolone e tangata iutai e tangata Nineva. A tonu na manatua e Iona le mele na whamaila ia. Le al mele alaina walu e tā la i le ami o tonu o le tua e tangata whapaupau. Umala tō umai. A o lava le toa sā o le tua i tangata Nineva ona lato wa mio oti ai. O tonu ia Iona le mele nā. O le winga o le tala, o le whaatalitali Iona i le tua, po le ale atoanga o lona finangalo. O nā la ngona lava e Iona le wala au le tua alu loa i le ita. Alu loa i le pongi sā. Alu loa i tā sesa. Jonah's story has been in our canon for a long time, and if I can summarize it, it is this. If God tells you to do something and you don't do it, it does not end well with you. God called Jonah to go to Nineveh and preach God's justice. Jonah, for whatever reason, I'm sure it's good, it's noble, it's defendable, but he didn't obey what God had for him. So if God asks you to say something and you don't say it, it does not end well for you. Ia o tātou maua le tala. Alu Iona i tā sesa, sola ese mai le finangalo le tua. Ia me o tupu waangi le matangi. Le malamalama el tele tātou po le ale mea leo na angi matangi. Ai angi a matangi tu loto. Fitau ia tātou ma whalavelave tutupu whapose. Pa mai o fiu i tangata nei le vaa e te walo. O fiu tangata e la lafo. O fiu tangata e te talo i o lato o tua. I ite ro lato, se va ai al tangata lea. Fisini lo ia Iona, Iona. Ea. O e te talo e ilo o tua a whano i mato. Me Iona i talo i le tua, o le tu po e whalavelanga. Whailo la i o la tō vili o tu i a Iona, whamailo Iona, lele. Tongi au i le vai. Tongi lo i le vai, folo i le ika. Una malu lo leo o le tai. Ia, e tā ua le tala i a Iona leanga o le tala fo i le nana si i le li i Iona fo i taimi.
Le metaphor lava lea tasi e mawhai na whao ngā e tātou i o tātou fo i taimi. Whamai le li I whapei o nei ei iona le manawa o le iaso e tolu. E whapena u o na oile. Tunga mau iaso e tolu. Lua ilo e lei I e iona I whafo. Na wasala mō le tangata. Ia na toe fo I lola I e ni neva. Le la e tusi lena tātou whaitawina. Ni neva nu te le tolu aso o la laa ai. Na le uma le aso mo mua whaile la unga iona I ani neva. Whamai e o lava I le tupo ni neva. Ua sala mō I le ami o le ami. Ia. Fuli lola I o le finangalo le tua. Ua lave ina maini neva mai le malatele. Se manua e o ia I lato. Whasauina ai tangata. Ia e mise manu sa ia I le no. Te tauan tātou whatalitali. E peo le mele nā leo loo. Tuli e le whailaunga. It's good to wait. Because when you wait, it builds patience. And I'm reminded of that experiment they did with the marshmallows at Stanford University in the 1960s. They gathered about 100 4 to 5-year-olds, and they put the 4 and 5-year-olds in the room and said, look at this marshmallow. I will put it here. I will leave the room, and if I come back and you have eaten the marshmallow, I will not give you a second one. But if I come back after 15 minutes and the marshmallow is still there, you haven't eaten it, then I will give you a second one. Right? So that experiment went on, and most of the 4 and 5-year-olds could not wait. As soon as the professor left the room, they fidget, they climbed the table and the chair, and then finally they took the marshmallow. They discovered that only 20% of those young people were able to refrain from taking the marshmallow. And in the process, they were rewarded with a second one after 15 minutes. My point is, you have to develop this ability, this capacity to defer gratification, to be able to wait unto the Lord, to have patience with one another. You have to develop this capacity. So fast forward after 10 or 15 years, the Stanford team was able to track these 20% young people that build up the capacity to defer gratification. And they discovered that this skill set served them well later on in life. They had some of the best SAT scores. They went to the best colleges. They deferred gratification such that they were able to build patience, and they became reliable members of society. They built families that were worth building on. So my point in sharing that with you this morning is that this is a skill set that's part of our holy canon. It's part of being Christian. Is that you have the ability to defer gratification. Fili Laloulu to ina Samoa le upu leo le waiting. E leo le fatalitali. Nai le lautusi al salamo le ana. Na pepese e la ufe pese. O le faa longo. O le faa longo. So if you have 2 languages, you will see this distinction. The literal translation of waiting is fa'atali.
which is something that you're able to discern with your eyes. But when they translate it in Samoan, they use the term fa'alolongo instead of fa'atalitali, which is something that you use your ears for. So it's an auditory skill set. So fa'atalitali, yes, but fa'alolongo is what the psalmist was pursuing. You can have both because you're bicultural, because you have the ability to not only fish in the shallow, but fish in the deep. You have that gift. It's been a long time since that Stanford experiment was conducted. And since then, they've added other things. Like if they were to split the kids up and put half of the kids in an environment where promises are not kept. They were told one thing about the future and it never came to pass. Those kids have a tendency to eat the marshmallow. On the other hand, if you divide the other half of that group and tell them that the future is certain and the promises were made and were kept, they have a tendency to develop this capacity to wait unto the Lord and to defer gratification. Pay attention to what God is doing in your life this week. See if you can apply some of the skill sets of our canon to our lives in these United States of America. E manea upo le fionga le tua. O tala fo i pese i e whangongo tangi ao i la tātou whaalongo. Ai a tātou wo ane fo i ai lewa yaso ma lewa yaso. Tātou te utu fo ai le finangalo le tua. Ia ma le tala muli muli. O tu i titi ngā luenga la mātou food ministry. O lea la nā e ise manatu e whaila mātou suenga le tuspa ia. Se i lo loto e fo ina i loa e i lātou o na nofo i o tātou whale. I le fionga le tua ma le mafuanga e alai o na whai ele nei o loto. Ia no fuanga mo tangata. O le eini o lātou no fuanga. I o le skolele lafa to ama vai atu nei la mātou Bible study mua mua. Na uwhai atu la iai la mātou potopotonga e to fitu mātou nei ai. O te le mana o i se Bible study fu ala le pe na masani ai missionale. O leo mai e tau mai tala. Matali o Fili. Au te mana o i se Bible study e pe e ola. E fau fau i manatu ma meo tutupu i lo tātou wolanga. Tanga i fo i o leo ua lautu i tātou i le AI, Artificial Intelligence. Ua whao ngā inai large language models. So o le whai o le tali ma whai le Fili oto mai le poto lau tele o le tangata. E nei computers. O le mele nā leo e tātou. O le mele nā leo ua. O le vaile nā leo lo au e tātou. A le mele nei e le ma whai o nei loa e le computer. O le fina ngalo o le tua. E le ma whai nei loa e se masini le fina ngalo o le tua. Po le alaba i whele ata mai. O le a fo le tele o mea nā e whawhanga ana. Ia i le ma whai. So le mea lale nā o te manao. Ia li lifa ia ia mātou suenga o le tuspa ia. Ia li lifa lava i le ami o tono o le tua. E tā ua le tātou wa ai i tua.
whalongolongo I tala o lo tātou whatua tuanga. Ai sili atu na tāua ma tala whengai le mea o lo tupu I nei, I le temi le nei. Tātou te loa ai le fina ngalo o le atua. Ma tātou wola ai. Whaali le atua I a Iona e le Iusta. Whaale tonu wailo na o langa. Ile manato lo whaali fo I le atua I a te oe mahu. Paua le nei e tātou whalongo, tātou sustai. Ia ma tātou toa anga. If God tells you something to do and you don't do it, it does not end well with you. So figure out what God is saying as you continue to come to this place every week. And then it is my prayer that you gain the courage and the boldness to go out and act accordingly. Amen. E la tātou whaiku le nei, tāpua inga I le pese o sa nie le ofu pese.
atu tato tai la pese na lo wafu le nei aso ia o palongo tuko le leo to si fonga. One of the things I learned from seminary is if your theology cannot explain the NFL and the football league, then you should change your theology because NFL is real. So as I was thinking about that last night in the game between the Packers and the 49ers, that was a tough game. But it could have gone either way because at that level, who knows? Only God knows who was going to win that game. And I'm just telling you that only God knew how that game went. So thank God we have access to the divine. Yeah. Poi la tolo mai tau mai o vai so sai e lua le mawai le internet e fai tato tapu inga I lungo le Facebook. E manei lava no ne fafte tu e foi le sunga ya sio ne fanua no le fava no ino lo na malu. E fai tato tapu inga iwa ya so lua. Le ua manatu ia lo ofisa e o mai pea I tato I nei e falala ai matimu iai. Ina ia tato I loa ai langa le leo le tua. So me na faftai mo pe teni lua e tu sa male fafno ino lato falsa. Lo tato fatasi pe male sunga to ina ya kereti Faiai fatua o si ngase mai nei. So manatua la ofenga luenga ia to talo sanga. Ngata na ia o manui e fota tonga o te akono ia Mike. Manatua pe ia I lato ia tato talo sanga. Ia manui e tele neiva yaso I fe au mga luenga. La fai utato sa ninga I le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship. Would you release us now with your blessings to go out into the world and act according to your scripture? That is our prayer. Wo mato wo ele si uyo le nei tapo inga. Mato whaalongo fo I o angiangi lo wanganga pa ie tutonu o mato wanganga te totasi. O le mato toi mana o le li ie. Ia moa I mato le whaatufunganga ma le toa ma le tamao ainga. Mato te o atu I le lorangi le neiva yaso. Ma whapenao na mato whaia. O le mato tu ua tumo mai o mato lunga. Le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mato o li whaola. Le lofa muti vale o le tua o le tama. I man mafutanga le motusia malo wanganga pa ia. Ia I matou lea ma lau whanau I taimi upa. Nei se iau I whakavau rau.